सेकंड ग्रुप शूर करताची. फोर्थ उलंदा 6.5 इयर्स ताई. फर्स्ट कंटेस्टेंट चेतना शनाय. सेकंड कंटेस्टेंट आत्रेयी शणै. थर्ड कंटेस्टेंट गाना कामत. वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं परमानन्दमाधव नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 4 पृथ्वी प्रभु. जगद्गुरु जगद्गुरु नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 5 श्री गौरी प्रभु. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणमुनिना वग्येमा भारतं हृदयतामृतवर्षिणी भगवती हर्षाभ्रष्टाध्यायिनी अम्बत्वा मनुसंयदामि भगवती ते मवदेशिनी. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 6 हार्दिक किनी. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 8 श्रावण प्रभु. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 9 प्रतीक कामत. सीरियल नंबर 9 प्रतीक कामत. सीरियल नंबर 10 तुलन 20 ताई रेडी अस्का लाइन आरंगा. सीरियल नंबर 10 सन्निधि कामत. मेघनावा कृष्णु मिगलतम्मा नावा बलरामु मक्का लोनी मलाई इष्ट. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 11 आद्विक प्रभु.
Serial number 12, Daksh Pai. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे. Next contestant, serial number 15, Pranav Pai Neelavar. वसुदेव वसुतं देवं वसुदेव वसुतं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नानानन्दं यं देवं निर्मला स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपास्महे. Next contestant, serial number 16, Manvita Nayak. नमस्कारो हावतुंदल प्रीति कृष्णो हे तमस्मम्मा दुष्ट शिस्त्रत्स तत्तवनोची हाव है भूमि रावतार देतला मत्त मुन्पेतिरल पूतनी शतताशुर धेनुतासु प्रलंब चानुरमुस्तितत हावूचि मान्तलल अत्तातुत मान्तानु. Next contestant, serial number 17, Sumukh Pai. अम्मा मारुदे Serial number 18, Atharva Prabhu. मिगलना अच्छा मिगलना कृष्ण कृष्ण Serial number 19, Anagha Arshane. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नारायणं जानकीवल्लभं नारायणं जानकीवल्लभम्. Next contestant, serial number 20, Jhannavi Prabhu. नमस्ते गुरुमहाराज जय जय गुरुमहाराज पुटाने कृष्ण पुट पुट अंग बरानतनिಗೆ ತೋಟ ಬೆನೆ ಮುದ್ದೆ ತೆಗಿದಾನೆ ಕಿದ ತೆಗಿದ ಮುಕಿದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದೆ ಮುಕೆಲ್ಲ ಬೆಂದೆ ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. Next contestant, serial number 21, Anish Pandit. नमस्ते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Serial number 22, Arya R. Prabhu. रामकृष्ण गोविंद
नारायण हरि हरि रामकृष्ण गोविंद नारायण हरि हरि केशवा मुरारी पांडुरंगा जय पांडुरंगा केशवा मुरारी पांडुरंगा जय पांडुरंगा Next contestant. केशवा मुरारी Next contestant, serial number 23, Amog B. Pai. पाची सवत देवक जय 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 जय गोविंदा जय Next contestant, serial number 24, Sankalp Bhatt P. నమస్కారం मेरे ना संकल्प आज आओ कृष्ण आज आओ दिवस तुम्हारे कृष्ण Ranulai. हम कृष्ण है भजन को या कृष्ण मोन्या कृष्ण मोन्या कृष्ण 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 मोन मुक्ति पाया देवकी नंदन हरि Next contestant. वासुदेव Next contestant, Thank you. serial number 25, Krishna Das Prabhu. Serial number 26, Adhya Shanbag. Next contestant, serial number 27, Lakshmi Pai Tonse. Hello, my name is Lakshmi Pai. I'm singing one song. जय जनार्दना कृष्णा राधिका पते चल विमोचना कृष्णा जन्म मोचना Next contestant, serial number 28, Swayam Kamath. हरिओ आप कृष्ण आप तुमका आशीर्वाद देऊ चाहेला धन्यवाद Next contestant, serial number 29, Vishnu V. Prabhu. नमस्ते फूलों को नमस्ते महिला विच प्रभु आवाज किससे चला गुरु नम्मा गुरु विष्णु गुरु देव मनुष्यरा गुरु ससास फल नम्मा तत्से गुरु नम्मा Next contestant, 31st, Isha Bhatt. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं कृष्णदामोदरम् Next contestant, serial number 32, Dhanush R. Nayak. कृष्णा राधिका पते जन्म विमोचना कृष्णा जन्म मोचना
33, Ritvik Bhatt. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी मको पहिला मग कोणी मग लोणी आणत नवा आता वा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. हे श्लोक सांगून लोणी घेऊन बैसाती कलवा विसर नका तारू का हा येऊ का नऊ डेली. Next contestant, serial number 34, Dhimahi D. Nayak. पूर्वजन नमस्कारो पूर्वजन नमस्कारो मिगन नाव धीमहि. आज आवा गोवर्धनदारी कृष्ण दल्ला कृष्ण मोनिया कृष्ण मोनिया कृष्ण 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 मुक्ति पाविया कृष्ण मोनिया कृष्ण मोनिया कृष्ण कृष्ण. Next contestant, serial number 35, Reyansh Pai. Reyansh Pai. Shuklam Badaram. My name is Reyansh Pai. Shuklam Badaram. My name is Reyansh Pai. Next contestant, serial number 36, Avyukt Kamat. Jai Shri Gurudev Vasudevam Sutam Deva Kamsa Charunamardana Devaki Paramananda Krishna Vande Jagadguru. Next contestant, serial number 37, Aniket Prabhu. Hello, मेरा नाम अनिकेत प्रभु. आता कृष्ण स्तोत्र सांगतस यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य तदा यदा यदा हि धर्मस्य. Next contestant, serial number 38, Satyanarayan Yash Shanbhag. Next contestant, serial number 39, Avyukta Pri Prabhu. नमस्ते आव ये मूनु वटत सवना भवतु सवना पुनतु सववीयं कववाये तेजस्विना मट्टितमस्तु मा विद्वा सावहे. ओम नमो नमो. Serial number 41, प्रथम महाले म्हणस ते प्रधान महाले कोरका. प्रथम महालेने प्रधान महाले. माझं नाव प्रधान प्रकाश महाले अथावेक पसंगता. अम्मानानु देवराने बेनेक जिल्लम्म. अम्मानानु देवराने बेनेक जिल्लम्ಮ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. Serial number 43, Sankeert Pai. वसुदेव सुदम दे कंस नहीं
वसुदेव सुतं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंद जगद्गुरुं. Serial number 44, Stuti Pai. पूरा नमस्कारो आटुमगल मगा कृष्ण मगलम्मा ताकंतिता अकड़न लोनी कौच बेस्कलनवा आ लोनी कौच वट्टस आ वोल आ लोनी कौच वट्टा तुमको पूरा नमस्कारो. Next contestant, serial number 45, Bhakti Kamath. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಲ್ಲಮ್ಮ. Serial number 47, Samich Bhandarkar. ಸುಂದರಿಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಂದಾನ ಗೋವಿಂದ ಚಂದದಿಯ ನಂದ ಸುಂದರಿಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಂದನ ಕಂದ ನಂದನ ಕಂದ. Next contestant, serial number 49, Sudhanva Bhatyam. मिगिल नाम एम सुधन्वावत. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. ధన్యవాదాలు. Next contestant, serial number 50, Samanvita S. Pai. నమస్కారు. మీకు నవరాధ మీకు కృష్ణ దిస్తన మీకు కృష్ణ సుదిత మీకు కృష్ణ కై Next contestant, ధన్యవాద్. serial number 51, Samanvi Pai. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Serial number 52, Anadi Pai. अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्. अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्. हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्. Next contestant, serial number 53, Kirtan Prabhu. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां. Next contestant, serial number 54, Pranav P. Shanai. सर्वांक नमस्कारो. हाव आज एक पद्य संगता जगतपते हरि साई गोपाल जगदोदारा साई नंदलाला साई नंदलाला जय जय गोपाल साई नंदलाला. धन्यवाद. Serial number 55, Samarth A. Nayak. हाँ जाओ तुम केल मगा कृष्ण जाओ नहीं ला. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. या संगलारी गुरु पाटी बलराप्ता गुरुमारा
number 57, Manvita Kini. Again, मेरा नाम मनवीत केनी हम आज कृष्णा डैया कृष्णा कृष्णा बाया कृष्णा नंदा नंदा गोपी कृष्णा serial number 58, Adarsh Nayak. आवाजे पूरा जनके धन्य पूरा जनके नमस्कारो आज हाव कृष्ण परमात्मा अर्जुना हंगैकव ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधोश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्ध विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Next contestant, serial number 59, Visheta Prabhu. ಕೃಷ್ಣಕ ಲೋಣೆ ಮಲರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ತಕ ಅಮ್ಮಿ ತಕ ಪೋಚ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಣು. Next contestant, serial number 60, Rishabh Padiyar. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ರಿಷಬ್ ಪಡಿಯಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ಭಕ್ತಾನಾಮ ಅಭಯಂಕರ ಪರಮಾನಂದ ವಸ್ಮಾನಯ. Serial number 61, Dhruvi Prabhu. नगिल नाम ध्रुवी प्रभु हम अत भगवद्गीतेच्या श्लोक संक्त यत्तग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिं प्रसादजं. धन्यवादों. Next contestant, serial number 62, Akhil Shanbag. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. हवाजी कृष्ण जावनाईला मिगेलम्म यशोदे हवलोणी चोन कालमोणू जोर करतास जलरी अम्म नानु देवराणे ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. Next contestant, serial number 63, Aditi Pai. राधा जाओ लैला. Next contestant, serial number 64, Riddesh Mahale. जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश लोक जागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिन वार सुमति के संगी कंचन बर विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र दुना विराज काने मूंज जनेऊ साजे शंकर कृमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन C group बाण
चातुर राम काशीमठ संस्थान की सी ग्रुपाचे फर्स्ट गुड महाराज सीरियल नंबर 65 ईशा प्रभु. मेरा नाम ईशा बाबू हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. सीरियल नंबर 66 आद्या पै. माझं नाव आद्या. हरे कृष्ण सांग. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. कृष्ण कृष्ण हरे हरे. थँक्यू. थैंक यू. सीरियल नंबर 67 अभय पै. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 68 श्रावणी मल्ल्या. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. सीरियल नंबर 42 सान्वी भट्ट. सीरियल नंबर 42 सान्वी भट्ट. ओके. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 46 दुष्यंत विनायक पै. तोवेयेनी. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 48 मानवी भट्यम. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 56 रिधी कामत. ओके. बी ग्रुप मुक्ता इदल्ले आम्ही थर्ड ग्रुप लास्ट ग्रुप ಶುರು करताची. आता थर्ड ग्रुप 7th उलन 12 इयर्स ताई हे लास्ट ग्रुप. फर्स्ट 10 जन ನಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಸ್ಕಾಮಂಡು ವಿನಂತಿ. फर्स्ट कंटेस्टेंट समृद्ध आर्षणे सीरियल नंबर 2 विभा पै. सीरियल नंबर 2 विभा पै. ओके चेंजेस नावंतु विभा नहीं विभू. ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चाद्यं न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्वितव्यम्. जनाला विनंती चढूंक प्रोत्साह कोरका म्हणून. थर्ड कंटेस्टेंट अयान कामत. नमस्कार पूरे जना. हांव अयान कामत. हांव आजी करारविंदेन म्हणटस. करारविंदेन
पदारविन्दं मुत्कारविन्दे विनिवेशयन्तं वदस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि. Serial number 4, Sukrut Bhandarkar. गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्. Next contestants, serial number 5, Sharadi S. Shanbag. मम नाम शरदी वसुदेव. ॐ नमो ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. Serial number 6, Ritik Nayak. Ritik Nayak. चार दिवस उजळले या गोवर्धन, 4 दिवस झाले या वृंदावनात जोर जोर पाऊस येतो. आओ संगील तप्पुवे गोवर्धन पर्वत पूज करचे आमगेल गाय थई वचुनो तण खाता आणि आम्ही आमगेले फूल फल आणि पुरा करताची. देवेंद्राक मस्त कोपयला. Serial number 7, Praviksha Arshane. Praviksha Arshane. कुमारा नवनीत चोरा सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा कुमारा नवनीत चोरा. Next contestant, serial number 8, Ritika Prabhu. हॅलो मिगल नाव रितिका आव कृष्ण जल्ला. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. Serial number 9, Nishchit Malya. नमस्ते मिगल नाव निश्चित. हांव एक कृष्णाल स्तोत्र सांगता. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्ल. धन्यवाद. Next contestant, serial number 10, Kushi Prabhu. कृष्ण हरे राम आवो खुशी आव राधे जन इला.
contestant, serial number 11, Advait Bhagavat. Serial number 11, Advait Bhagavat. सर्वांक नमस्कार आवाजी कृष्णाले श्लोक सांगता शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे धन्यवाद. Next contestant, serial number 12, Srinidhi Kamath. नमस्कारो जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा. तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुम क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है वही कल किसी और का था. धन्यवाद. Next contestant, serial number 13, Samanvi Shanai. सप्तांक नमस्कारो मिगिलनाव समन्वीषणे हावाजी राधे पाटू करतसा. कृष्णा कृष्णा हाವು तवळचन मिगिल कृष्णाक सोदीतसा. तुम्ही कोणी तर मिगिल कृष्णा पळिले की, तुम्ही पळिले की, तुम्ही पळिले की खंय चमकला बा मिगिल कृष्ण. असो हावची सोदिता. कृष्णा कृष्णा हा मेळ्ळो मिगिल कृष्ण, हांगाच पळय मिगिल कृष्ण. धन्यवाद. Next contestant, serial number 14, Arjun Nayak. मिगिल नाम अर्जुन आणि हाव श्लोक सांगता. कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः. धन्यवाद. Serial number 15, Rakshit Nayak. 15. मगल नाव रक्षित नायक हावा कृष्ण जाओ नैला. गुरु महाराज गुरु महाराज. Next contestant, serial number 16, Virat Prabhu. Next contestant, serial number 17, Sannika Shanai. Serial number 17, Sannika Shanai. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी. मन मंदिर में
में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया। Serial number 18, Satvika Anvi Mahale. जो जो यशोदया नंदा मुकुंदा ने जो कंसकुटा, जो मुनिंगला डोडया नंदा ने जो लकुमिया रमना उकुला उविना दावरे कन्नीना इक्कीता पकड़े कुंडा। Serial number 19, Sanvi Pai. वक्रतुंडा महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मल। Next contestant, serial number 20, Girish R. Nayak. मगल नाव गिरीश आणि हाव कृष्ण जल्ला अम्मानानु देवराने ಬೆಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತಿದರಮ್ಮ, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತಿದರಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next contestant, serial number 21, Preeti Kamath. आज एक मिगल नाव प्रीती कामत, आज एक डान्स करतस. श्री कृष्ण नंद नंदनानीनु, श्री कृष्ण नंद बंधुवे नीनु, श्री कृष्ण ಬೇಡಿದೆ ನಾನಿನ್ನ ಆಸರೆಯ ಆಲಿಸುವ ನಂದ ನಂದನಾನೀನು. Next contestant, serial number 22, Shantala Hegde. सर्वस्यतां हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वैरामेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चावो. अद्य अर्थकशमलरि भगवद्गीते 15 अध्यायन्तु देवु यौनु संक्त कशमलरि सर्व जगान्तु वेदु वेदान्तु वेदु वेदांतु ध्यान गुण पूरै आವಂಚಿ पुरुषोत्तम. धन्यवाद. Next contestant, serial number 23, Vedant Bhatt Ji. हावु पेन्ने कृष्ण वेदांत चिपट नो स्नो. Next contestant, serial number 24, Sanvi Nayak. सगळ्यांक नमस्कार. मेगे नाव सान्वी नायक. तुम्ही खैपुनी मेगेल कृष्णाक पळयलात की? कृष्णा कृष्णा तुका म्हूण हांव बेण्णे करून दवरला यो. खै चमकला की खैकी वचून खै कोणाल घरात बेण्णे खाता बैसला की. कृष्णा कृष्णा
Serial number 25, Aradhya Hegde. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम. हाँ वो देव की पुत्र यशोदानंदन कृष्ण आज तुमको सकडांग मेलो का मथुरा तो कौन हंगायला आज तुमको मैं गेला कालिंग मर्दन रूप दक्केला. Next contestant, serial number 27, Shravya Armalyat. पुराजनकै नमस्कारू मेगे नाव श्राव्या. हाँ व आजी राधे जाऊन आईला. नाही गो राधे खाईक बाय सरला गो इथलं छंद श्रृंगार कोण नो. हाँ व काशी मठा बार सरला का मंदिरांतू पार्थसारथी देवाक भटमामान लायक जाऊन अलंकार केला आणि स्वामीना लायक जाऊन अलंकार केला. नाही गो राधे तो काशीमठ म्हणून चांगल्या भोंत असल्या री. धन्यवाद. Next contestant, serial number 28, Advi Shanai. मेगे नाव आद्वी शणे. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. यदा यदा हि धर्मस्य ध्यानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सदात्मानं चिताम्यहम्. धन्यवाद. Aprameya Shanai. सर्वांक नमस्कारो. मेगल नाव अप्रमेय शनै. परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. नाने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाने कृष्ण. धन्यवाद. Next contestant, serial number 30, Gajanana Shanai. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. Next contestant, serial number 31, Anant Bhatt. तुमका सगळ्यांक नमस्कारो. मेगे नाव अनंत सचिन भट. आज हांव कृष्णाल वेश घालायला. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य ददात्मानं सृजाम्यहं. पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. Next contestant, serial number 32, Anya Kamath. नमस्कार पूरजन मिगल नाव आनिया कामत. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं श्वेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं
नन्दयं सन्दते विष्णवे धन्यवाद. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 30 प्रजना पै नीलावर. जय जनार्दन कृष्ण गोपिकापते जन विमोचन कृष्ण राधिकापते नयन मोहन कृष्ण मोहलदेशन गरुड वाहन कृष्ण नीरजेशन नयन मोहन कृष्ण नीरजेशन. धन्यवाद. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीरियल नंबर 34 संकल्प प्रभु. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. खै खै अधर्म मुंच जत की थै थै हावा धर्म संस्थाप करुक जन्म घेवनो येवनो यत्ता धर्मो रक्षति रक्षितः.